Nginibingelele, nginamukele ekhaya lamaphupho. Namhlanje sizokhuluma ngokuhlukile obekuwumbuzo obuzwe kuma-comment. Sizokhuluma ngekhandlela elimnyama, namuhla sichaza lona kabanzi. Ngaphambi kokuba ngiqhubeke ngilichaze, bengicela ukuthi-ke ushaye u-subscribe, usi-follow-we, usilandele naku-TikTok. Usi-inbox-e ku-TikTok ucele inamba. Ake ngilichaze-ke ikhandlela elimnyama. Leli khandlela-ke kuthiwa liyasebenza ukuguqula okuhle kube ngokubi. Lokho-ke siyaye sikubize ngobuthakathi, kuthiwa ukuthakatha. Kanti-ke nabelaphi bayalisebenzisa ukucuba nokubethela. Liyasebenza-ke leli khandlela elimnyama ekulahleni isilwane. Mawukuthi-ke mhlampe kulahlwa isilwane liye lisebenziswe nalo. Kuthiwa-ke kukhona ney'thunywa ezike-ke ziliveze ngamaphupho. Kodwa ngobokwazi ukuthi malivela ephusheni lelo khandlela elimnyama, lelo dlozi lelo lidinga ukugezwa. Lisuke liphethe isikhwama sobumnyama, sobunyanga, sokubulala. Okusho ukuthi kungenzeka ugcine wena uphenduka ube umuntu omubi noma ube umthakathi, singabeka kanjalo ngenxa yalo leli dlozi leli. Uma unombuzo ungabuza kwi-comment, sizokwazi ukuthi-ke sikwenzele eyakho ividiyo nawe siphendule owakho umbuzo ngokuhlelekile. Uyakwazi ukusi-inbox-a ku-TikTok ucele inamba ka-WhatsApp. Khomenta ubuze umbuzo sizokuphendula, nisale kahle. Nginibingelele, ngiphinde nginamukele. La esichaza khona-ke kabanzi ngamaphupho. Uma umusha sicela ushaye u-subscribe, usilandele ku-TikTok nakhona ufike u-subscribe, wenze okulungile ngoba phela usiza mina nami ngisiza wena ngokuchazela lokho okubuzile. Obuzile-ke namhlanje usibuze ngekhandlela eli-yellow, ngesiZulu lowo mbala loyo kuthiwa uphuzi. Ngicabanga ukuthi isithombe-ke sosibona ngizosifaka. Nawe uma unombuzo buza kwi-comment, sizokwazi ukuthi sikwenzele eyakho ividiyo eceleni, siyifake ku-YouTube. Ikhandlela-ke eli-yellow liyangena kwiy'thunywa, limela kakhulu-ke izidalwa zakubo kamama wakho. Kanti empeleni lihlanganisa zonke izidalwa ezikwembethe, zakubo kababa nezakubo kamama, kanye nesithunywa sakho, ikhandlela eli-yellow noma eliphuzi. Kanti-ke leli khandlela libuye lisetshenziswe-ke nalapho wenza iladi labantwana nelesithunywa. Ngiyacabanga ukuthi lo buze ngaleli khandlela usephendulekile. Kanti nawe uma unombuzo noma ngabe yini ofisa ukuyibuza, ungabuza kwi-comment, sizokwenzela eyakho ividiyo sikuchazele. Ukhumbule ukuthi uyakwazi ukucela inamba ka-WhatsApp lapha ku-TikTok, sizokwazi ukuthi sikusendele yona ebese ubuza nje konke ofisa ukuthi sikuchazele khona ku-WhatsApp. U-subscribe lapha ku-TikTok, uphinde u-subscribe ku-YouTube, usi-follow-we ku-TikTok ukuze noma ngabe nini masifaka amavidiyo, i-notification izongena ngokushesha efonini yakho, ungaphuthelwa nayiyodwa nje ividiyo. Uma ubuzile kwi-comment, sikwenzela ividiyo, siphoste ku-YouTube, sisebenza nje kanjalo. Okwakho ukuthi u-subscribe, nisale kahle. Namuhla ngiyanibingelela, sizokhuluma ngekhandlela elimhlophe. Uma umusha, subscribe-a, usilandele ku-TikTok, u-subscribe nakhona. Phinde-ke ucele inamba ka-WhatsApp lapha ku-inbox ku-TikTok, sizokunikeza ukuze uzosibuza njalo ku-WhatsApp umbuzo onawo. Obuzile kwi-comment namuhla uthe ucela simchazele kabanzi ngekhandlela elimhlophe, okusho ukuthi namuhla nje sizokhuluma ngekhandlela elimhlophe. Ingabe-ke leli khandlela lisetshenziselani? Limeleni? Yilokho nje okuzocaca.
Ikhandlela elimhlophe lisetshenziswa-ke ukucela impumelelo, inhlahla, nasezithunyweni-ke zokukhuleka ukusondeza izidalwa kuwo. Lezo-ke ey'suke zigezekile ezinenhlahla kuphela. Lidedisa amadlozi aza nezikhwama ezingcolile nabantu abangcolile. Kanti-ke liyasebenza nasezidalweni zakubo kababa ukuzisondeza. Kuphinde kushwelezwe nangalo ikhandlela elimhlophe. Ngiyathemba ukuthi-ke lo obuzile uphendulekile. Kuthiwa nje liyakhanyisa, liletha ukukhanya. Lisho ingelosi, njengoba ingelosi siyazi simhlophe qwa qwa nalo nje ingelosi. Uma unombuzo buza kwi-comment, uzobe usuyithola impendulo yakho ngevidiyo, kodwa kumele u-subscribe ukuze mase ngiyiphosta ividiyo yakho isheshe ingene notification efonini yakho. Usibhalele ku-TikTok, ucele inamba ka-WhatsApp la uzosibuza khona njalo ekuseni uma-ke kukhona umbuzo noma iphupho ovuke nalo. Ake sikhulume ngekhandlela elibomvu ukuthi-ke lona limeleni noma lichazani. Izothi iphela le vidiyo ube-ke usunolwazi oluphelele. Kanti-ke bengicela ukuthi u-subscribe, usilandele lapha ku-TikTok, usi-inbox ucele inamba ka-WhatsApp ozokwazi ukubuza kuyo njalo ekuseni uma unombuzo. Ikhandlela elibomvu liyavika izigadlo, liphindisele kokugadlayo. Leli khandlela-ke libuye lisetshenziswe abathakathi uma bekugadla. Kuyabethelwa kucushwe nangalo. Kanti-ke yikhona ney'thunya ezilisebenzisayo, kakhulu-ke laba abanezikhwama. Isithunywa-ke kuvamise ukuba isithunywa esihamba nobumnyama nobungoma phakathi. Linamandla leli khandlela kuzidalwa, kakhulu-ke kulaba-ke abambethwe imimoya eminingi, umuntu-ke eyedwa. Mhlampe-ke imimoya yasemanzini, yasentabeni, idlozi lekhaya. Njengoba nje kuyikhandlela labokhokho, kusho ukuthi-ke ungakwazi ukubethela ikhaya ngalo. Yabo. Liyakwazi-ke ukuhamba nelimnyama nelibomvu. Uma unombuzo usungabuza kwi-comment ukuze-ke sesizokwazi ukuthi sikwenzele eyakho ividiyo nawe sikuphendule. Ukhumbule ukuthi siyatholakala ku-TikTok, usicele nje inamba ka-WhatsApp esokunika ozosibuza kuyo njalo ekuseni uma-ke ube nombuzo wephupho. Ungakhohlwa uku-subscribe nakhona usi-follow-we, u-subscribe nangala. Ake sikhulume or ngiqale ngibingelele, ngiphinde ngamukele abafikayo. Kanti-ke namuhla sizokhuluma ngekhandlela eli-green. Leli khandlela ngicela ukuthi u-subscribe uma ungaka-subscribe, usilandele-ke nalapha ku-TikTok ukuze ngokulandelayo ividiyo isheshe ivele kuwena. Ikhandlela eli-green elesithunywa leli khandlela, ikakhulu-ke lithandwa abogogo abakhonze ukukhuleka basemanzini. Liyangena futhi kuladi labantwana nelesithunywa, ikhandlela eli-green. Ngiyathemba ukuthi uphendulekile, kanti-ke uyakwazi ukusi-inbox-a lapha ku-TikTok ucele sikuphe inamba ka-WhatsApp ozosibuza njalo ekuseni uma unombuzo. Uphinde-ke usi-follow-we khona, u-subscribe nala, ubuze umbuzo kwi-comment ukuze sizokwazi ukuthi sikwenzele eyakho ividiyo siyiphoste ku-YouTube ngokushesha. Nginibingelele futhi
Namuhla sizokhuluma ngekhandlela eli-blue, ikhandlela eli-blue. Ngicela ukuthi u-subscribe uma kuwukuthi umusha, usilandele ku-TikTok uphinde ucele inamba. Kanti-ke ikhandlela eli-blue ubowazi ukuthi elesithunywa. Ngakhula amakhehla kubaba asentabeni, akhonze ukukhuleka, futhi-ke banolaka lapho. Kanti leli khandlela futhi liyangena kuladi labantwana nalasesithunyweni. Oh, ngiyathemba ukuthi uphendulekile njengoba ubuka le video. Uma unga-subscribe-ile, subscribe, uhambe naku-TikTok uyo-subscribe ukuze noma nini masiphosta usheshe uthole i-notification. Ngicela usi-inbox-e ku-TikTok ucele inombolo ka-WhatsApp le esizokwazi ukuthi-ke usibuze kuyo njalo ekuseni. Nisale kahle.